Ciao. Mas an má tróna má chunas atá sibh go léir fáilte arás smisilím agus tá mé an seo inneo le agrán nó episód iwwer a 73 de gCéadaoin Weekly. Chunas atá sibh go léir, how are you all? Guys, más rud é gúilte seo mar an chéad ó bhfuil tú ag éisteacht leis an seo. This is the first time you're listening to the show. Gur míle maithagah agus ná bíoh agla earth, don't be scared. Hon fáil jaagháil linn, get in contact with us an seo ar na trachtarachtaí ar Spotify. Má tá tú ag éisteacht ar Spotify. No freisin ar an rifost liam.learnirishonline@gmail.com if you want to send us a message, a review, an email, whatever it might be, payrod atá anna. Mis an seo ar túnóna de luan on Monday afternoon on níl lá is nó an 8 lá go meisceil is fihid to bhí year over of October, and definitely winter is on the way. Gan áta an gíomhar ag dúirdim linn tá sé ag teacht gan dabhas and the clock's changing this weekend, which I think for a lot of people is always a hard time. Ceapam gur an zachar é le haidh a lán daoine gothirthe arás in Éireann agus sa ríoch daontí back in Ireland and in the UK as well. Tá sé deachar mar arás in Éireann níl mór an buntáistí really leis an cuid seo den bhliain. There's not too many advantages to this part of the year. Don't cuid is mó to daoine is tócha for most people, I guess. Ach an seo sa bhfuil tá an tá aíonn, we're lucky mar gheall go mbíonn sé cóte I ri an tairí because it's so hot during the summer. Ní bhíonn mór an rudaí ar siúl in miúil agus mí lúnasa nar bhíonn rudaí ar siúl arás in Éireann. Agus actually mí dhearfóver, mí na sauna, fiú mí na nullag, mí mórta, mí oibreán, mí meithimh, sin iad na míana a bhíonn rudaí ar siúl, the months that things to be going on, agus imachtaí difriúla, different events, ócádaí ag siúla, various different, I suppose, occasions and events and activities. Simple na cathrach agus sin iad na míana a bhíonn gach duine an seo. Those are the months that everyone's here as well, agus an sin fágan an chuid is mó do dhaoine I ri an tairí. Most people leave during the summer or in the middle of the summer. So leid an seo ní bhíonn sé códúracha, it's not as dark, beidir ar lá nullag ba sé dúracha ag leathair tar éis sé cuaig, fiú beagnach sé a clog hartar an am sin ar nói in Éireann tá sin níos measa tá sé leathair tar éis sé chathair beidir in Éireann hart ar lá nullag. So yeah, bíonn rudaí gathhrú gan dabhas an the cuid seo den bhliain this time of the year. Ach sin an saoil tarlíonn sé gach bliain agus just gaithí tú slí aimsú to gonna find a way chun déile leis agus fós chun taitneamh bhaint as the héal agus taitneamh bhaint as gach rud a dhéanaan tú to enjoy your life and to enjoy everything you do, because you're not going to be able to change the weather. Ní féidir leat an aimsir athrú agus ní féidir leat an dúracha this athrú. You can't change the darkness either. Ach yeah, tá sé athrú an seo freisin ní mátlam a bheith ag gearán a faoin aimsir an seo mar bhíonn sé có fearfa te gan ná, because it's so perfect normally, ach gan dát tá sé ag athrú piece le piece, bit by bit. Bhí mé an muo ag gáil cafe ar Madsen ar my local place, I guess. Actually tá sé granver mar an tanam atá ar ma cafe áitiúil, my local coffee sin El Solito Posto, agus El Solito Posto san nadális cílíonn sé ag an áitiúil, the normal place at the usual spot, basically agus sin my usual spot in is mát áitiúil agus an áit a bhíonn mé ag dul beagnach gach Madsen beidir ceithre nó cúig lá nó ceithre nó cúig Madsen I ri na seachtainna agus I gcónaí bíonn mé imithí ó muo ar an terrace agus inniu dúirt mé okay, as seo amach from here on out báirm a bheith imithí agus báirm an cafe ó tíbhaiste inside mar piece le piece tá sé gairí ó bhád níos fóra an so freisin. Ach bhí mé ggóil cafe Madsen ag smaoinemh ar an deir seachtainna a bhí agam deir seachtainna soch ciún really gumráid le deir seachtainna eile le déanaí in comparison to other weekends recent here. Bhí an AGM agin
an crunne blin tool, the yearly meeting, the annual general meeting, lahai an an Gaeilge an stuff the Gaelic football team here an sahar nach really, does sé granver ag glee AGM It's funny calling it AGM mar a déir seachtain a seo freisin ceapam grau AGM lahai for an nGaeilge arás in I think Galway had their AGM, for the football team back at home this weekend. Agus is rud on a war é sin bhí sé sa nuacht. It was in the news. Like say leir fao Pork Joyce agus an mai sé leananrá mar bhanistóir, and they had to ratify everyone agus tréálaí nua ag teachtas teach agus salán daoine ar na meán ho síalta on social media ag leabhart faoi rudaí maidir le sin, things connected to that. Agus an seo ar AGM bhí man sig vótáil ar feadh 5 nóid faoi, chairperson, treasurer rudí gus le sin agus tar sé sin just bhí dinner agin cúpla joc agus hui an chuid is mó in Éireann amach chun bar in shins. Most of the team went out to a bar after that to continue the fun on Lennon Try leis an spree. But I was a good boy, I was well behaved fri me arash sa laba riv mianiha mar bhí rás agam. And yeah, so I had a race yesterday, kind of running race in Arch Darvanum, a place by the name of El Castillo de las Guardas. Harter Carcanomid no Quagonomid Tivumwe Je Seville. Near Hini me Sus Doak Mort no an Gaeadaoin an Tachtan Scotches. I only signed up for it Wednesday or Tuesday last week, just chur Cara, no, well actually chur Colleen an bhar an Gaeilge text is Jacks, a group of WhatsApp atá agin agus dúirt si tá an ráseo a siúil an damhnach tá mé hun é dhéanamh má tá sim ag aon duine é dhéanamh bíad a go get in touch me, let me know. So hui cúgar a ghuin amach an sin agus níor thug mise faoi deara, is evenlum a bheith gré, is evenlum rásaí a dhéanamh is rud é stocha, well, ag gcónaí le na sam sé nó 7 nó 8 mlíana anús tá mé gré gomininic ach níl sé ach I mlíana is stocha. It's only this year I guess a hosí me ag déanamh rásaí agus lap marathons 10Ks agus rudí cos le sin is even am iad agus bhí iontas nar rinne mé an lap marathon in Madrid mi Ibron in mlíana I did the half in Madrid this year bhí iontas faoi an méid tatnamh of one may ask the amount of enjoyment I took from it. So dúirt mé cai mé níos mó sa seo agus níos mó rásaí a dhéanamh agus tá mé gurí an sais an é sin a chuineal is tócha agus leanann rá le sin to kind of keep going with that and to keep consistent with it. So dúirt mé híine mé sús don rás seo agus mar eile sin ní ra mé mu go déanach ar an sahar ní ra mé gáil ba ach sé granver mar ní ra is agam gur trail race a bhí ann. So ceap mise, bhí sé some advertised fógra mar 12K nó 13K agus ceap mise, okay, sin ceart lóir cúpla seachtain hin rinne mé 8.5, so an 8.5K an seo is Seville agus ní ra éim 5 agam, 12, 13K ba sé sin tau is matlam an achar sin that distance nis a roáda nis a rochear dumse Arénos dúirt mé fearfa agus ceap mise go méach sé cosúil le gná rás, agus gná normal race, normal running, just half churfrum, so on even grounds and flat grounds. And maybe some elevation, basically my buganín elevation agus bumid ag dul sús agus ag tacht the nús agus rudí mar sin going up and coming down and things like that. Ach ní rá mé ag súil go make say mar trail race. I didn't realize it would be like a trail race. Near hug my fits argati la or riv or Ross space for a half an hour before the race. Agus wow, vi sé wad nís dacra. Tá sé granver inis. It's funny now ag smuoin of sheer ní féidir an mór an Jin Ross a chuimhnú. I can't remember much of the race because bhí an maid sin focus a chur isteach agus bhí mé cóh like in the moment. The around me says like tógáil gachar the shock stuck. I wasn't taking everything in, so Jimmy Shay, well, no, Vime Hun Raw, I was gonna say Jimmy Shay because the Shin and went like that. Actually, ni capim Gerfira Shin. I don't think that's right, or that's true really.
ach tá sé granmhar orintanta nuair atá tú chomh dahan I rud aigen when you're so deep in something an rud irónach faoi. The ironic thing about it is orintanta an lá ar gcionad nó just tar éis an óchads féin ní féidir se leat mór an set a chuimhniú. You can't remember much of after the kind of events or the occasion itself. I'm only realizing that no nimeach ag tuairt é sin faoi dearad díreach anis. Ach bhí sé go má bhain mé taithneas I bhád níos deacra ná mar a bhí méid súil le a lot harder than I was expecting. Mar reach okay 12-13k tá mé lá ábalta é sin a dhéanamh. I'm fully able to do that. Ach nuair atá sé ag dul trí trails agus tá tú an talamh bhád níos buga a lot softer in terms of the ground agus sin ag dul sús ag teachta nús going up and coming down. Bhí sé deacair. Bhí sé bhád níos deacair ná mar ceap mé agus bhíocht a bheith chomh freisin. Bhí sé buganí don séireach. It was a little bit dangerous at times. You have to be careful mar ar nói bhí sé an éasca an sláánú is very easy to slip. Agus bhíocht a bheith chomh le gach came with every step. Bhíocht a bheith chomh cinát agus céadh láidir agus céadh stable a stócha. Agus bhí an talamh nó beidir an cloch faoi de chosa under your feet. So bhí sé deacair ach ceapan ghfuil mé we'll say níos orúnaí dumsa. It's more suitable for me and I'm more suited to flat grounds. So talamh corfrum agus just go ná a bheith ar an móthir. No, it's cumam a bheith ar a trail ach rééis trail atá sais consistent tá sé leanúnach ní a rion sé leis an terrain. Bhí cúig nó sé sais terrains a gin sais talamh a gin type of grounds I ri rasa. Ach bhí sé go má chréithní méid hí siad ór agus sé nóméid ceapam tar éis gacarad dá méid sé ríis ar halamh corfrum bhéic mé ag lurg ama cosú le 5-7 beidir. If it was kind of on flat grounds I'd be looking for maybe 58, 59, 57 minutes, something like that. Ach nuair atá tú ar a trail agus nuair nach raibh tú ag súil leis when you weren't expecting it tá sé níos deacair. So ní rá is agam ag an am an rá sé sin go maith really. I didn't know at the time if that was good agus an sin níor thug mé faoi dearg go dtí tar éis an rás. Bhí mé like iver a truch a sé has beidir trí chéad duine ag gur an rás. 300 people running the race. So bhí mé sásta leis sin nach mé gur chréithní ma bhirt cóirde os ma cór because two of my friends finished in front of me. Bhí mé ag suain of beidir nachfuil sa seo roá ach actually ag fécinn siar ar inis taking into consideration everything is smoin of faoi gacrad. Bhí sé actually soach má. So bhí mé sásta leis. And tá sé dul creidse. It's unbelievable an méid taithneamh of bhfuinm as agus just an buzz a aonn tú, the buzz that you get nuair bhíonn tú ag ri rás agus súil le sin. It's funny because I could do the same distance or the same course on my own. Bheith mé an achar chéine nó an cuasa an rás céine a dhéanamh lum féin. Ach gárad ar dús ní féidir leat an méid's brú chéine a chur ort agus an tám chéine a all sílam. You can't put the same pressure on yourself. You can't push yourself as much and get the same time if you're by yourself and it's not a race agus freisin just ní aonn tú an mothúcán chéine. Ní mé cínsa cén fá beidir mé tá sagad gohfuil tú I gcuine an chléige tócha. You're against the clock agus by ufigúil agat tar éis an rása. You'll have an official time after the race. Cumh maith le sin as well as that being a lá daoine a mu te go ná normally ag taú leat supporting you agus ag tuairt encouragement dit agus ag mollú gach duine encouraging and kind of supporting every person. Agus beidir níos mó ná sin just tá sé marall ghfuil tú gréith le daoine eile agus tá tú I rás le daoine eile tá tú dhéirí dul thar daoine eile beidir gohfuil duine amháin peocht amach agat you pick someone else agus tuairte okay níl mé chun chailú in an ghuiine sin. I'm not going to lose out against that person. I'm going to beat him to the end or beidir ní bhíon daoine eile ag smaoine faoi cosúil le sin beidir níl siad comh omíoch mar mé féin ní
duine anna omíoch mé. I'm not a very competitive person. Ach le rudí cosúla Rossi healthy competition cosúla sin is maith le mé gan daois agus caríonn sé lum arénos that helps me to enjoy it more and to push myself more chun níos mó bhrú a chur féin. Agus is cuihanlum rud amháin agus is cuihanlum is seo anna solar ó Dhearr an Rása from the end of the race, no congrach the Dhearr an Rása so close to the end of the race. Bhí Marial Gramas Rasher an Móthir don cúpla kilometer Zernach. Bhí seans agam mo chlúsan a chur isteach to put in my headphones agus éisteach le beganín ceol agus domsa ní féidlumm smaoinemh mór an rudaí a héal chomh chuaigteach le ag éisteach le ceol I ré Ross again. So I can't think of many things as powerful as an experience for me in my life as listening to music when I'm running in a race. You know, if you freshen ag éisteach le ceol just like ré lum féin I ré na seachtaine during the week ach level go homlan difriúil Ross agus go háirithe nuair atá tú ag teacht chuig Dhearr an Rása. Níl sag tá siagsú le down difriúil. It's like a different world. Agus tá mothú can sin cóh láidir agus cóh jazz so strong and so nice. Agus bhí mé éisteacht le right here right now le Fatboy Slim agus an cuids I lór an áran sin an cuid is fearrt an áran níl sam heart beidir gán ó trí nóid tíbhaiste an áran about 2 or 3 minutes into the song. Agus bhí an gréinigh taitnamh bhí mé ar asir an móthir ní rá ach 2 kilometer fác agam I only had 2k left agus ag éisteach le seo full volume just an mothú can sin do chreide gan daois an méid crack leis or just an buzz ain tú ní crack ní sin an focail is fair crack's not the best word but that feeling an mothú can sin agus tá sagad okay 2 kilometer fáca agus is féidirlam gachar the horch though I can give it everything it's your inis agus Dhearr an Rása so níl sagam cin fá ach is cuihanlum é sin go solar agus de géisteach leis an písa sin den áran agus an áran an tar an omlan the full song and how cool it was kick off cool agus a bhí sé agus just dúirt mé you know bín daoine ag labhairt faoi like feeling alive are you just living or are you feeling alive or are you live or are you actually living? Rud éigean cosúla sin, you know, okay, beidir go tú beo ach an bhfuil tú ag mothú beo, an bhfuil beocht agat I a héal. Do you have kind of life in your life? You know, are you feeling alive? Agus dúirt mé ag an pointe sin caithfí an mothú can seo a bheith agam níos mó. I have to have this kind of feeling more in my life. Mar dúirt mé this is living. Like nuair bhíonn daoine ag rá like to feel alive seo cadtá I gceist domsa tá sé difriúil le gach duine beidir an duine ag éisteach le seo beidir dear fá maybe you would say ní bhain hin aon taitnamh as rud cosúla sin I wouldn't take any enjoyment out of something like that ag domsa sin ceann sin a rudaí a thugann an buzz sin dom agus tá mé ag lurg an buzz sin ceapan a bheith ag rith a bheith déana rudaí amuigh faoin air amuigh faoin tua amuigh faoin green rud ag an seachar ach tá tarbh ag buint leis so something difficult but something that's got benefits associated to it at the same time agus ceol í only ceol déanann sé gach rud níos cuachtaí so it makes everything more powerful ima hirimse arénos and ima hahi in my experience and in my life as well so bhí sin anna cool agus beidir an trail race Dearnach a dhéanaí mé maybe the last trail race I will do but you know what I did enjoy it so níime ag tuairt samach I'm not giving out about it and I've really enjoyed the running this year to make bunch sore taitnamh as an ru im lína is cuihanlum hart there on so an nuirí around this time last year ní mé gré ach beidir or in aine seachtaine, you know, even ways to train all fel Gaeilge outside of the Gaelic football training and things like that. Just once a week. Ag dul timpeall na háite going around the place maybe lá or carcanóid níos mó just on fall amach as an sock and just to get out of the house more than anything like níl sim agam is Strava. I'm not interested in the Strava app agus like track all gach roads, tracking everything agus PBs. It's coming faoi sin. You know, má tá mé I Ross, okay, tá mé géirí
Beidir PB all no dul níos tapúla ná an or dhéarannach go faster than the last time ach generalta is cumla. In general, I don't care. Tá sin níos mó just mar dúirs mé an moch an sin, an buzz sin, an runner's high sin, all rud éigen slánsúil a dhéanú to do something healthy agus rud éigen a bhain taithne bas. You know, sometimes people are so focused on méid daoine sin like tíorithe isteach an tarbha atá ag buint le rud éigen. They're so focused in on the benefit or what they're going to get from something ach just má bhain tú taithne bas. If you enjoy it, you enjoy it. That is the goal, that is the benefit in itself. Agus sin an sais caidirh atá agam leis an ri. That's the kind of relationship I have with running. Bhí an marathon ar siúil inné moille clia. Actually, sean scoil duine éigen ag éisliú le seo a rinne an marathon omláin I moille clia inné. Well, inné, agus mis ag tafaidú an podcast show yesterday as I'm recording a few days ago as you're listening, a liad at least, agus tá cara a bháin agam a bhí déanú an marathon omlan agus rinne sé am do chreide. Rinne sé an marathon omlan, so 42 kilometer, 42 kilometers, no 6,050, 26 miles, no buganín níos mó ná sin, a little bit more than that. Tíbhaiste Tá 2 or 52 nóid, 2 hours 52 minutes. I mothirim se arénos, in my opinion, do chreide. Like, tá mise sách achlí. Like, I'm fairly fit, I'm in good shape. Cúpla seachtain ó hin rinne mé rás 8.2 kilometer. So I did a 8.5k race. Agus rinne mé an rás sin 32 nóid. So bonusach on pace on Lewis on sin Ceann is just second in an kilometer. So 4 minutes 10 seconds against the kilometer. That's what I did for an 8k, 8.5k. A few weeks ago, I'm in a fairly good shape. An lad so rinne sé níos tapúla ná sin. This lad, my friends, did faster than that. Rinne sé Ceann gach second ceapan pace Lewis in an kilometer. Lahai an rás omlan, an marathon omlan, 42 kilometer. Do chreide. Like, galam dit an is cuma cevid strainal a dhéanhí mé I héal ní mé honna sin dhéanamh. I will never, like, it doesn't matter how much training I do, I will never do that much training or be that committed to it that I could do that time. So fair play though, fair play to him, lad. Yeah, a bhí in the Chonaí an seo is Seville. Blino hin a lad who lived here in Seville last year but then moved home to get a job in Dublin. Is as Chonaí na mí. He's from County Meath and is just a freak athlete. Ach, cuireann sé a lán ibre isteach chun an tám sin agus an level a clíochta sin a bhain samach to achieve that level of fitness, of course. So, fair play though. Agus yeah, bíonnach Sarah mi over a lán daoine ag éisliú le seo Hanna féin by Shiv in Minnesota. You'll already be there in the future in November. Agus do chreide unbelievable kick of tappies, well kick of gar agus the Thomads o year in the blina, how close we are nish to the end of the year. You know, gan 8 seachtain, by min ser lá nullig harter 8 seachtain arenos 8 seachtain gale, beidir 8.5 weeks. And yeah, it really is crazy how quickly it does go by. Agus tá mig tíir isteach ar rud nó go idir níis agus dear na blina, you know, ceapamis is deas early. It's a nice time to kind of have some goals because it's a nice man's time, but 7-8 weeks of working or doing different stuff riv dul awalia lahai an nullig before going back for Christmas time. So gan out to cúpla rud to cúpla aim agam madra le an Irish Online agus a géirí just dír isteach ar an obair níos mó ní sagam ní le níos mó ibre a chur isteach nach with more work mar orintha mohiam gohoria daoine féin hostia nuair a dhéanann siad iireacht hon a bheith ag obair níos mó tá siad a caithfh beidir 9 or 10 nor ar chlig in an lay. There's sometimes spending 9 or 10 hours a day trying to work ag obair ar thionscadal éigen nó ar an chólacht atá acu on the company that they have or the business that they have. But I think at some point ag points éigen circin to ar mar dearfá the point of diminishing returns. You know, dumsa fáim an méid déanta an méid céine déanta tíbhas siad chuigóir
ire lei. I get the same done 5 hours during the day, mar a bheith méid déanú le ní or no 8 nor beidir, because just after a certain point ní mé an ma chud spragu a chuineáil siús. I can't keep up my motivation, my inspiration, agus the quality of the work. Cháiliocht na hibre níl sé chomá mar a bhí sé tíbhas siad an chéad cúpla óir, and I'm then better off or in a better position tá mé lá níos fearr chun obair a ríis an lá ar gun agus a ríis an lá tar éis sin the day after and the day after that. I'll be able to keep on working and keep on going agus ornta just ní bhín an rud céine nó ní bhín mé ábalta an rud céin a dhéanamh má tá mé ag obair ó ghobhdómh an lei, if I'm working from dark to darkness, basically from the start to the finish of the day. So níl sé gohfuil me i géirí níos mó ornta a chur isteach im a chuid zibre. It's not that I want to put more hours into my work, ach just a bheith beagnaí níos stroke efficient leis agus beagnaí níos clista le cúpla rud maidir leis an obair. Agus just bhí blian ionach agam go dtí seo maidir leis an obair, maidir le rudaí difriúla atá buinte amach agam leis an obair agus le an airis an-nain le mo chomhlacht. Agus tá mé géirí go leanfaí sé sin ará agus just one last push rih dear na bliana onas go maiid mé an críoch a chur le 2024 féach an siar to look back agus rá hí blian anha a gin an seo ag léir airis an-nain agus tá broadú leis an féin and proud of myself as an obair atá déanta agam. Stoch an rud eile bhfuil mé géirí díú isteach ar I rith mína saona agus mína nullag freisin ná beidir bualadh le níos mó daoine to meet more people agus aithne a chur ar níos mó daoine to kind of get to know more people. Tá an táir me ghfuil cóide ionach agam an so is sa bhil. Ach orintha bí mé I gcónaí cabhama leis na daoine céine a ríis is a ríis, agus tá sé sin go hiontach mar a ríis is daoine iontacha iad. Ach bhrálam cúpla grúpa difriúil a bheith agam agus bheith póirte agus tócha le cúpla circle difriúil. I want to kind of be part of a few different circles, and tá sé anna éasca ceapam just cúgar nó seisir duine a bheith ad I a héal to have 5 or 6 people in life agus just a héal ar fad a chathúló to spend your whole life with them. Agus tá sé sin ceart go leor ach domsa tá mé géirí branch out agus just réimse leathan chóirde a bheith agam to kind of a broad range of friends agus ar leid tríal a bhaint as bualadh and these modines to kind of try out just meeting more people and getting to know more people as tíortha difriúla in áit sa gcónaí a bheith cabhama le éireannig agus Spáinnig instead of always being with Irish and Spanish, different people as áit na difriúla le teangacha difriúla with different languages le creative difriúla with a different belief or different swainty difriúla, different thoughts ar an sail. Agus just to expand my circle beaganí anis idir anis agus dear na bliana and refinement. Sin an focail is even them. Níl mé gur tá mé géirí gach rud a athrú leis an obair. I want to change everything with work. Tá mé géirí gach rud a athrú le mo chud cóirde. No, mar tam sásta leis an dá rud sin. Ach, just small changes here and there. Ceapam ghfuil sé bhád níos fearr é sinna dhéanamh sa sail. Fiú má tá tú géirí gach rud a athrú, even if you do want to change everything. Níos fearr just athrú beag, tar éis athrú beag, and just refine things piece le piece, bit by bit, agus tar éis, well, after no time at all, tar éis amar bit by tú ag an buinte ará tú géirí buinte amach, you'll be at the point that you wanted to kind of achieve or that you wanted in the first place sa chéad áit. So yeah, cúpla smaoinmh an seachtain seo agus an tuairis goim, the report from me ar an Ross and an Ross an Zachar ach an Ross an a spríal freisin agus lánsáas de gohfuil an chance agam Rossi agus rudí sila sin a dhéanamh, few caiiments bheith buíoch as just na rudí beaga mar is iad na rudí beaga iad na rudí móra. The small things are the big things, más bhain tú saolaí doméach gurtú agam I mo chus nó saolaí muna raméan an mo chud chusa a úsáid if I wasn't able to use my legs. Doméach mé I gcathair rothir mar hampla if I was in a wheelchair. Ní bheith mé an Rossi cosúla sin a dhéanamh, so ag éirí a bheith buíoch ar nói. Tá sé an éasca an dearmadí dhéanamh ar na rudí sin agus
Stras a bheith agat faoi rudí nachhfuil tábhaach sa saoil sin an saoil agus sin cuid den dúchláán. That's life and that's part of the challenge. Tá siú legam gur bhain sibh taithneamh as an show. Guys, Mars Gannach tá na gnáir rudaí ar learnishisonline.com agus patreon.com/learnishisonline má tá tú i ggéirí níos mó acfuinní a bheith agat if you want to have more resources chun an gCéadaoin a ólam tá na lascan na hís sa description. Links are down below in the description. Gurmí le maithagah agus Mars Gannach le roimé live an seachtain se thugann, slán agus bannacht.